Kapitang Enteng! Ay, apay ka di manan. Sinay ka, sinay. Adala ngamin malagip ka pa dong. Anya nga minday ta. Ay, Pebrero man gaya mo. Kahit apay no Pebrero. Bulan dagiti puso. Iswa. Anya? Ay. Agdikta ko mamay. Naa? Wano sagutan nak iti sabong kan chocolate. Ambisyosa ka matabakbakitan. Day tapay laeng ti pampanunutam. Tapno ma-feel tamad ti Valentine's ako nada. Adula amin. Awan to pa igatang ta itinaimas asidaan ta. Day tanto laki din date ta. Nay, Chip, nakabis ngay kamat. Rumuar ka di? Umayak ko mamakisarsarita. Inton maminsan taon, Jipa. Tada pa panak. Mapan ka makidate. Wine. Adda ka balinti na kabalasang ijay ilay. Ay, imbag man, Chip. Ay, umayak mo ta. Sige umay ka. Nga musika ti chaperon mi Tawan mat partner mo. Wen, basta umayak. Anya ngay ti amom, Chip. No adamot ti masir patak ijay abalasang. Ay kato na. Alang araw dan, Chip. Intan, tad dumagas tapay ijay balay. Tainak mo't agpeles Mangibayag ka. Saan? Sukatakla ang to'y t-shirt ko. Nay, marito yan. Tricycle mo ni Kwarog di limabas. Kani Jupit di kadwana. Nakapulis da. Mapandan sa mo makidate mare. Hoy, marito yan. Itay pa asuman na uwak dito yung di ka magtagtagari ditan. Sakit adayo tinakay turungan na kita matam. Kasla da pampanuno taman na unag. Marituyang! Kasasao ka! Na, happy mag-rungab kamatay. Ay, marikwanang nasakit tirik nak. Kaslaan dadagom amang tutudok iti puso. Na, apay ka sa tibagbagam. Ay, marikwanang. Di na ko naiayatan ni badong kau. Aw-awisak ngag-date kamay. Nga makaungat. Ay! Nagsakit ti pusok. Nagsakit tirik na. Kasla jakon kabalan ti sakit marikrik nak maray. Panagrik na katawanan sir-sir biti amay. No si ka mo ngamin mare. Di ka man nagsangit-sangit ditoy. Tama nga malas ti itdanday ta dito tersenak. Unay kamutan. Madududog lang nga rodan tirik na kastapay lati bagama. Ay! Masuronak nga raw. Siyak ka ti pang ibagamit ti kastan katamom nga awan na sawak. Ayunan niya. Awan ka di imbagbaga ni Marituyang ken ka Maribanang. Awan ba't maray? Apay ka day? Ay na, ima dito'y di kalman. Nakasapsapang umagrong-rungab. Na, apay ka nungay. Kunana asaanan ngay ayatan ni Kabadong. Apay mat, anay baga na ti kasta. Gaputaw awisan na kano ni Kabadong nga agdate da. Ngam sa ama kayat di maysa. Nasakitan siguro mo di bakit? Iso na laos di pa nagsangsanginan. Ay, kaasimot jay kumarita. Ay, inkuriman siguro ni Pari Badong tinaalas nga ugali na. Siguro Angam ti pakasurunak. Siyak ka ti pangibagbagaan na iti parikotnan. Amo nang awan asawak. Anya nga iti may balakad ka. Badang, Apay ka de. mabalin ka day asakluten na. Anya?
Adulamin day ta. Bakit angkan? Aglamlambing aklain mo. Gaputa ay ayatin ka unay-unay. Nagadulaki din nga amaw. Ornusim man ki di na kita buhok ma. Nakagulgulaw. Kasila di mo sagsagay sayan. Ay, unay ka na ba daw? Payaya kasta ka. Na, Iparparik naklangarutan ngay ayatan ka. na, Gamdi mo pa'y marik na. Maribanang, kumusta kayo kin ni Kapitan? Ay nasaya at mutlat ta, Maray. Uray kanayon ama kumikom ni Inteng ija barangay hall. Nadungulat ta kanyak. Kanayon nakasagutan iti chocolate. Wenno anya laditan. Himbag kayo pa'y maray. Ngam ni badong ka. Ay, pulaos adi na maaramid dayta. Ha? Di nakpay sinagutan iti chocolate. Wano sabong lakuma, sipod nagasawa kami. Uray sabong lakuma ti karabasa, ta isumo lang ti dengdeng kasi daun may. Marito yang. Damagan ka man, maray. Saksaklutan nakakaday ni Kapitan. Ah? Ay, ay katuwan Marito yang. Kas itinakon-akon, nadungaw ni Inteng. Ay, imbag ka pa'y maray. Nagasat ka kin ni Kapitan. Ngam siya, kanayo nakamasair kin ni Badong. Takasla din akon ay ayatan. Ay makapawan ganas ngagbiag dito'y lubang. Ay, saan Mare? Di ka agsawi ti kasta. Ayun na yan tigas to'y maray. Nagkasanga pa nagbiag ka. Ay, pangaasim Mare Di ka agsangit iti nakapigpigsa. Ang mga no ibagada pinasangit ka. napanam ka di manan. Ijay laeng ayan dagiti kumarek. Unay kamatan to yan. Imbis nga gluto ka, komporme ti papanam. Napanak nga rod imutang iti bugo aw. Naibos nga minon ti bugo aw. Ay, just kay ti kastoy abiyag. Nabambanog lang nga roden da tao ang nagtrabaho. Bogoong pailaang ti sidain. Na, anya nga rod kat iso ti adda. Ay. Ay nabadong, di ka kadiagong ungit. Ha? Valentine's ita. Iso arumbeng kumaasweet ka. Adulamin. Wen, iso adi kagong ungit wen. Yung kakidin ita sardi kanan ta. Adulamin dita Valentine's. Ning. Apa yan? What happened? Why are you crying? Adda kamot gayam dita kwaraw gay. Wala na. Umay ko kumabuludan tilyabi ni tata ba daw? Ang nasangkutan ka mo't ngagsangsangay. Ay, kwaraw! Yay! Anyan anang kasang tigasat kaw. Anya ayat ti pagkurkurangak tapno mapasamak ti kastaw. Ha? Jak mawatan. Apay ka day? Apayakas jay ni tatam abadaw. Awan oras na kanya. Ha? Kunak akayat ko laang arik na ti Valentine's. Agungat man. Kaslaawan lakan ko na ti amay. Ha? Di na makita ti sakripisyo kan ko na. Di na makita ngar aramidak ti amay. Kitday ta ti pagparparikutak. Kan pagsaksakitan tinakam ka. Ha? Unay kamutan ko araw. Ha? Hamot langan ti sungsung batmaw. Ha? Ay,
Este, pasensya ka na natuyang. Nakla atak ka dagiti imbaga. Awan ka di ti aramidam dita, Mare. Mapanak man iti barangay hall, Mare. Siya ti officer of the day ita. Kasta aya. Apay nga minaya. Mapanta ko maijayan da Mare tuyang. Mapantaman kumustaan. Ay, wanan niya. Nabayag mo ngagpay so asaanan nga imimay. Napan ngamin ni Kwarog ija balay. Ibagbaga na anasangputan na kano ni Mare tuyang ijay nga agsangsangit. Kat nakunana, aparikot na ni Pari Badong. Ay, no kasta. Saan pa'y lagayam a binaliwan ni Kabadong tipan na kilangan nakin ni Marituyang? Ay, kunak ano nalpasan day taparikot na. Ay, saan pa'y Mare? Sarong karantan to nga ron inton bigat. Tapno awam mo ti may bagbagana. Maluman. Dandanin sumangput ni Badong ka. Iso nga urnusak man ti bagay. Ag lipstick kan agbistida ak iti nakiteng. Bareng madlaw na ti asawa kay. Nay, si kamot nga agpaisawn baday. Good afternoon. Di nagman arakupan tuyang nabanduga. Apay, Ha? di mo madlaw ti suot ka? Nakita kaon, nga mawan bibiyang kaw. Ay unay kan ba daw? Lamlamyungan ka lang arudan, uray nakalinglingot ka, kasta ka pa'y laang. Nabanugak nga raw. Di ka di makawawat. Nagsakit mo tanday tangar aramidam kanyak. Na, Kanayon lata na kasta. di ka nga rod agsangit Jeski kamay. Anyaya ti pagkurkurangakan ka ba daw? Ibagaman. Jak masungbatan day ta adamag mo tuyang. Adula amin day ta pa nagdram-drama. Bigbigat, ngam nakapanimid kamat, Mari tuyang. Huwag ngagpay so, Mare. Adayo pa tinakay turungan dagita matam. Mare, mangmangag na kami kaday. Ay, Mari tuyang. Ada kami iti abay mo. Ha? Ay, anya itayin ti bagbagayaw, maray. Ay, talaga anadagsen ti pagdaldalanam. Absent-minded ka Wan, mga maray. Jak amo, no kaano nga agpatingga da ito. Anya launay ayat iparikot mo. Ni badung ko nga raud. Jak amo no apayakas jay. Di nan maiparik na ti panagayat na. Anya. Oray itala kumamot a Valentine's. Ang awan mo. Ay, jak amo ti aramidag. Nungay nga tatasagutam, Mare. Anya nga'y kumati sagot ka. Sagutam iti t-shirt. Wano kompormidita. Win mabalin mo't asagutam iti bangbanglaw. Si kanti mang sagot kan kwa na. Tabareng maragsakan. Wun, Mare, mayat ti bangbanglo. Ang pangalaak nga'y iti gatang ko. Kat awan mo't pulos kwarta. Ay na, di mon pagparikutan day ta. Pautangan kay ti paggatang mo. Kaya't mo. Ala, Mari tuyang. Takadwaan kamat ama pantugumata. Baday, adari galukin ka. Anya ngay day ta. Kan nangalami tinggatang mau. Ay, amangan no je kwartak metlaeng tinggatang mau. Ay saan? Inurnong ko, tapno adda igatang ka. Ala, awatim, talukatam. Lukatamon parigatan nakpailaeng mait. Perfume da ito'y badong. Branded da ito'y.
ken original iso ang nakabangbanglaw. What? Regaluan nak iti perfume tuyang? Gaputa Valentine's ita. Ay unay kan tuyang, mangin insulto kan siya, mate. Apay asagutan na kiti bangbanglaw. Apay, na ang dudak kaday tapno ikanak iti kasta. Ha? Ay, Ha? saan? Kaya't kala arigaluan. Iban lang mo daytan tuyang. Kaputa jak kasapulan dayta perfume. Ay, talaga madudog unay tirik na kukumaray. Saan nga inawat ni Badong Jay sagot ko kankwan na. Na, tapay kanungay. Di na kano kasapulan gaputasan mo't anaang daw. Anya. Day tatipod na. Ay, so mas hair ako na. Ay, agkat di ka nga ron agdalupisak dita, amare. Amangan kada sumangpot a tao kung makita na ka. Amangan nuan yan tupay ti ibagada. Nala, di ka nagsangit. Tumakdar ka ditan. Kasla ka ubing dita nakadalupisak. Sana balay. Tabagaan minto ni Pari Bado. Pumanaw akon ba daw makaambo kamutan iti biyag mo. Ay katwen ah. Nabannog akon amang awat ken ka. Isong agbakasyonak pay laeng ijay ayan ti ka anakak. Ay kat mapankalata ah. Talagang awan na nyaman nagayam ken ka. Iso asigay, mapanakaon. Ay kat mapangkalatan ah. Pare, tulungan lang ka din ah. apa yun, pare? Saan matanyag subli ni tuyang ko, pare? May kawa ko na. Kaputawan nagluto iti ka na. Ay, katibagan na ba? Namin ikan patag ni Marituyang. Awan na. Nalapit nga aging enjoyin day jay. Iti ayan ti kaanakan na. Impay-payso na matan ti pimanaw, pare. Rabraba kaklaang mat-ide. Sulmo. Rayam langin nga agsublin ni Marituyang. Awan na mo. Abay tulong kukin ka. Pangasim ka din na, pare. Tulungan na ka. Ay, Tata Badong. Agnakam ka kumamot ngamin. Di mo baliwalaan amin a panangaywan kan panangilala ni Nana Toyang kanka. Ala, ano sam nga orayan? Nukano, ti panagsubli na. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdengag